Nakobole muloli wanje nenda Morisi mirembe muno mira kanje bananganga Pastor Isaac Luseno nende muri kanisa ya Upper Room Milale Ministry nembezeranga hasi wa Bishop Patrick Shtika na khobera mu Nyasaye asante khwana buyangu khwisa khoba khonyera khu no khu Nyasaye hala bosi itukhulya no Nyasaye alombi khoba khonyera khu kunyola bulamu bakhonyera khubarikiwa ambulamu bweru nononde nyanga nomuli khubishira khonyinywa manyi bantu banyishi banende bulwala lukano lakini Yesu anende bunyali bukhonya khunanyanga khwanzali khubaliru itukhula nonde mushitabu sha Yohana mulyango kharano lubaso lokhuranga khutoshe lubaso la 7 khusome matukhu mati nikakhabera Yesu yatikuluha nasya Yerusalemi khuyikhoera mulukha kwa Wayahudi kwali ni itabalia lya matsi mu Yerusalemi mwenomo himbi eshiribwa shamakondi lyali litabalia nilitiriru sirano liralende mubebrania Betsata shituma shikali shabandu bali ne balwala babehu balema nenda bafoko ya bamenyanga mutsirulu tienezo shichera khase khosi injolosi yo mwami Nyasaye yatsitsanga halitabalia lya matsi khutibula matsi mulwale ukhuranga witimbulanga matsi kenako ne kakhatubuha yaonanga khurula mubulwale bwebwe bosi khwale no mundu halitabalia yanao wali ni alwala bulwale khumeka makhumi kabaka na munana Yesu yamulola nakoniho namanyandi mundu wali ni alwala khumeka minyeshi yamureba wenyanga uone mundu wali ni alwala mwenoyo yamubolera mwami bola khumundu hano unyala khumbera mulitabalia lya matsi yile lwa matsi kabetsanga nikakhatubulwa luwanjelitsanga khukwamu mundu unde aranganga khwitimbulamu imberi wanje nishiri khusale Nyasaye khwitsominyanga itukhulya nononde okhulombi khwanyabulamu khuberanga santi khutsengulutsyotsyo nende bunyali bwobo khukokhoranga mbulamu bweru khubanga sante khubuyangu khwanyola ubu khube khunyala khweka khuhalala makhuba kubulamu mwikulu nende bandu bobo bomushabalamu khusaba ngobenya khongosa mutana nakhuze lokhosera nende khweka khumukhoba kebanjire khuboranga kubulamu bakhunyala khubona makhukase makhula Yesu Kristo mukhonyi weru amen. Muloli wanje na muri wanje ndali tukhulya nonde nenyanga khutinyise mbulamu bobo bumenyanga nishibone khunenda bandu babiranga makhuba matinyu ibanjire khuboranga khwanenda mundu wali wala miaka minyeshi muno miaka 38 ni miaka minyeshi umundu menoyo yale abo balanga ebibolanga litabalia nalo bolanga malaika isanga ninjiramu niyakhinjiramu narulamu mundu khuranga khwinjiramu mundu wena yaona ngabulwale bwewe lakini mundu uyu sichera yali mulema ibanjire bolanga shana na mundu khumukhonya injira mu maska nako tabe khoyamanya nabazaye nao bandu bitsanga binjiramu nibaona nibatsya ninari kalao lakini litukulira lyaleho
Evanjili bolanga Yesu ninjiranga mu Yerusalemu nakambanga lihuba Nyasaye na unyanga bandu naboranga bana muhuba malaika kuze mwikulu yamana tuhwa litawale nao nanjola mundu mweno wikhalao namanyanga kwamba mundu yekhala miaka myinshi chene ishana nda mundu ukumuhonya khulawo nda nao tawe nimbanza khulubaso lo saba Evanjili bolanga mundu yamana abore Yesu nenyanga ninjiri mulitabali omumbone lakini shindi no mundu uhundiza mulitabali nayo tawe nenyanga khuboli tikolo nonde umwami Nyasaye anandise ngulu Yesu anandise ngulu mbula mbugo manyi unanda bendi mubirambo bindu byinshi byene lakini ukanakananga ne kholendi ndole abondu ande ya ni hali yose beramu manyi kulombanga ulamanya wale kwa bandu bakhwambakana chire hali mushirenda itawo balsingozo khulahe nawo lakini khunende mundu bulala anende bulamu alaongongo Yesu Kristo ni injiri abondo hosi haubanori halobene wafanori ubene walwala obe ubule kazi wakatenda khumanda miaka myinshi no khabe kazi nyola ngatawe bandu bakhosakha bandu bakholekha bandu bakhuzarawa Yesu amaya isanga ahuruza abundu nawo ndalo tukule nononde khubore muloli wanje na musi wanje ubenu nyeraho sobera mu Yesu Kristo shitera anandi songolo cyo khonya khula ole yawo manyi kunanda bandu balla kweli ole yawo nyabona tlango mbole ranga walwala wakatenda kumzubisa hospitali wakamira zinyasi wakasiya kuyanende ya lakini shinolanga bola mutawe na nyakbo tukulonde Yesu anende bunyali bukhonya shenduka shuba nasho obenende busubiri no sobera mu Yesu uyu akhola mukho kutenya tira kunenda bandu binyishi bena bazi yakholena babo khaba bolamu shibanyola tawe bazi yakho khale bandu be familia babakhonya khu akhole banyala khonya shibanyola tawe lakini kunenda mundu mulla mweno alangongo Yesu Kristo yeniti chaenzanga urulaya na tawe wamenya yana tawe uleza shino ifola chana tawe yeluiti isanga akhuruze muhali wanolimu kuletu kule nononde nenyanga khubore usubire khu Yesu uyu Yesu akholanga maho kutenya la kumundu yamenya yawo myaka sasina na nani bandu bizanga binjira mu masomo barulo muni bono mune khawo chera bandu benabo shwanende ishukuli kumanya mundu eno yihala anan anakhonya khari na tawe ito kwanga bisibende mbulamu bweru no akatoka muwali fulani isendi walwala khonenda bandu balwala bulalo bana kutoka abundu khala bandu bakhwambana bantu banya khuanza khutawe ibandu mabili khanga lakini Yesu nisi ayanzanga bulamu khulufwananga maya akhuyanzanga nende khulufwana ulyo ubekali unandilikole dokole meka minyishi unyanga Yesu chaura khunya khutawe yitsanga akhupangose makhubore khona chira yitsa akhonye maitukule nononde nyakhubore manyi kweli khabora mukhomanya mwanyishi kene bandu bakhulekha bandu bakhwambakana bandu bakhuzarawa kena kakhalomba olekhwe likwa Nyasaye tawe serera kusobera kumwami Nyasaye nishibone anende munyali anende songolo zokupalisha hali yoyo ibisobera okhuramo kabandu tawe bitana bandu banende miyolukano banende batara khukhonya bandu sibukhonya ta banende bakhosakha bakwanza bola wayikholienje wayikholienje khulurina lakini Yesu ni akhisa itsanga akhuruza abundu nawo khunendeza mundu mulla no somolo basola saba abolanga mbula mundu ukhunza yatawe ngorumanya ne yali sine ulimu iwenyanga mundu akhonya khula abundu nawo tawe mabonde benda bakhwenzanga bakhubera khuzwa lakini khunende mundu mulala lo yitsanga khubona banule yawo akhwenzanga nene moyo kubuyanzi hitere yitsa akhonye yitsa akhuruza mbutinyi wewe mara yamanenza kumundu uyu yamwe mundu yakanyakhala myaka menyeshi lowona yakhabaya yakhala myaka menyeshi myaka sina nane ni myaka menyeshi munono mundu khani ibula baza yakhasakhula lakini Yesu lisabunde nawo yamana mwezana manya bana muyuyu ekhala lowona kholeshena mukhonya rola bondalam yamana mbora lobasona lomunani nambora bukola bendi byobyo uti Bwana Yesu asifiwe yamana mbora bukola koko uti Shitera yali amanya abula mundu mukhonya tawe lakini Yesu lo yisi maisha keru yitsanga nende bukhonyi yitsanga nende solution yitsanga abalisha maisha keru ne manye mundu ne akhula bunde nawo khonende bandu bamulolawo
miaka sasa nana bala ikhala yenao bizamura khawone batsia ne bamusakaza makunende oya kutuka bondo nyole wakhaba nende yali fulani mboda mbubu bantu bakulomba shenyenye bakusakanga yabule kasi oyalwala oyina kholeshena. Lakini Yesu yitsanga ahubalishi ili kwamba ubenela kuwana bwitsominyi bantu bena bukhanda balakwaza wale numuntu mba kwa mulweni khala bondo fulani. Lakini asalo yitsanga ahuruza abunde nao khona nyango bena usubiri nenya usubiri kumwami Nyasaye yali usubiri no beraramu tinyerera kumwami imani yo basa uri Yesu Kristo tira Yesu anende bunyali na kunende binyishi byene bo kuziba Kristo ya do beraramu bendi byeno bitanga ili kwamba singulu Yesu Kristo tubazina khola kama maisha kiru tira ndobola kusubira mbando bantu basha bakhonya tawe. Lakini Yesu Kristo anende bunyali anende singulu khwali yose beraramu khosubire magwe khubene sengolo se go saya go tsere go molonda go tsere go mokgaba tsela alitsa niliwa itsanga nende solution yali bonolemo nito go lenononde manyi hore yao unande isho go sombala maisha koko sasa bule mundu ane senje musombala. Lakini shindu shamana ukhoyanza hali ya utawe anza ku Yesu Kristo anokunyali anende sengolo no sobireza hoye kozi ko banu wenyanga ala khorra kozi ko banu kona kananga ala khorra kozi ko banu wikomba lokoli ala khorra tsara anende bunyali ne ebabe boranga irenangwa bandu bitsanga bondo yanao bandu banyeshi barema babegola banende butere butere bandu butere basamba banda nabo bawalanga butere bya mkhona besa bya kutuka birenje bya kutuka matsemba tseneti unyanga khuni bitsa bandu benda ba unyanga. Lakini bolanga lobitsanga abunde na binjira ngumutawalire yanero malaika ni yakinjiramu abarulamu. Lakini akubore nononde lo Yesu yiza mwaka kwa 38 chakula mwaka kuranga baka mwaka 38 Yesu mani yiza mwaka kwa 38 lo yatugao evanjeri bolanga shabo ramundo hamba kutengi khure mwitabalia uone tawe Yesu yambora wenyanga urina yamana mbora mbula mundu ukhunda mwitawali wa mutawe umanye aba mwanadamu yakobukole ahuranisha mwitawali yenero. Lakini Yesu ambora pana shinsha hola ibi sendira uzi shainjira mwitawali yenero tawe kumanya Yesu akholanga makhuba kamangalimwa makhuba kanyasaye makhuba ka Yesu nikuchenya shakholanga makhuba kumpango cha mwanadamu tawe akholanga makhuba keke mpango cha kipekee ule hao wesende wasoma wakamala miaka 10 wakamala miaka 5 wakamala miaka 2 notana ande kumwana no kwabange kazi onyola kazi tawe nyakubora nononde Yesu anende bunyali boko kulazira tyotyo mahwe kazi ende yene imode oberamo no habe kazi Yesu akulomberanga bwitso minyi nuitso munyobore na mbala miaka 10 nekonyola kazi. Lakini Yesu manitsa lwana sobula moye yamani kule njera nenyole kazi ndani tukulya nononde nyanga kubore ukatyonya tawe serera kuhaba Yesu serera kusobera mu Yesu serera kusaya serera kumukhaba sijera yitsanga tibere miaka 10 tibe miaka 5 tibe miaka 2 kobe mwaka mulla kobe mweri mulala Yesu yitsanga kumipango teche nyasane mpango nenda maisha koko nyasaya kulomba amabu wanje mama wanje mukhana wanje mwana wanje Yesu nyasaya kulamana nishibune shenesho lazima shikamilishe maisha koko hoka moyo tawe okubole nzena afwana ndina enziwanye nzunyaka nanga enzena atamba na mereni nyasaya akulomberanga bushuhuda maisha koko lero rulabondo ya nao note no chandiri wanyeyo bali bitse bakolole mbakole wina wakole ngabole kazi lango hakasa yakomba khenzo yakakula mutuka bana bakasoma olo banyutsomenya uriyo witsomenya beno buchengoranga imani yabantu itala mundu uyu niyakhalayo bade yameka zisina nani yatamba bantu bamulolanga ni khala mundu nawo bitsa ngabona bomuda khawo. Lakini lo yaona nalo nawo niyakachenge matress ye yakho naho nathi ambantu bene bamutara bamusakhanga babolo yalwala yitsaone tawe yitsakhotse. Lakini bamanye bamulla nachendanga yaona bulwale bwabwa ndani tukule nonre hobore muloli wanje soberera o Yesu anende bunyali Yesu anetsengulu yali yoyo sina kwa Yesu tawe soberera o Yesu ichira miaka cheneche chali miaka menyeshi na nowenza kweli mpango cha mwanadamu ni miaka menyeshi
lakini kwa mpango cha Nyasaye miaka 68 miaka 5 miaka 8 miaka 10 ni miaka mitititi. Nyasaye ane mpango mrina na maisha koko tsera kusebera ku Yesu tsera kusebera ku Yesu tsera shobekanga muliandi kulenene shanyanza nganene mundu mweno shana mundu ukutela chanda ta shana mundu kubora munzingi mumbere ko yao yalenza sa henao tsera yala munyiboni wewe bularula henao nyanga kubore mululi wanje mudise wanje okaba mundu okutenda tawe mara okaba koya mukambuzi ko yao tsokulunduzi ko yao Yesu lo yisana kuneno lena kenyango bayabundalala urendera Yesu menoni isanga cholabo ni isanga nakunolena tsera Yesu isanga akulole ibe shizangula mundu netawe yitsanga tsere hali olimu uli yao ubulikazi uli yao walwala uli yao wanyanga kubana enzu wanyanga nyono musasa wanyanga nyono makali lendereza ku Yesu onende munyali uli yao uli esendwa onende enzu ndiza kupata no mushere wenya mwana sobereza ku Yesu naye wananga Yesu naye wana tsegabi sobereza ku ye okachane chaneta bakambora uzigoye bakambora zigoye lo Yesu isana kuneno lena ita waza kabitso anyolobola kwibi ikhalaza hena tsena mundu shatenda ta yapora manda be muncheka mumbere koyo ya patsa yana na mayipola mbwanje nende boni bwanje borulaya nyanga kubore Yesu anende bunyali buhonya babula lufana burina Yesu anende bunyali khuzabana damu no khoyanza khulanga ne mutinyi lakini kunyasaye kozi kanyale khanga khuzere hutsa munyama munyasaye khuzere khumurubusira munjerende yene khuzere khuba abantu bukhikhase khubana ndekibuli tawe khubana kholemba tawe khubana bukhuroma tawe khuzere khulendere Yesu kitera yitsanga khumipango cheche nende isayene yalomba ni akatoka maisha kalabadilika loboso wanana bolarina Yesu yambora senjera bukura shisero shosho uchende Yesu yambora senjera buka sero shosho uchende omashe sero fuandali sero lakini hakuna kumiaka menyeshe mpaka hauka hasero yani hasa khula olezo ambara buka sero shosho ya kana kafana epiche ndei tawe kana hena kharanduka kana hena khawle sure ndei lakini Yesu ambora senjera nende sengulu ya mbona Nyasaye senjera hoba nuli yao tena muneleo ya senjera tawe eli kasa munala nambora senjera ni akambora senjera nambora bukola sero shosho utine sho uchende Bwana Yesu asifiwe bukola sero shosho uchende shisero shenesho manyi Yesu ambora atende nesho nishimanyanga mundu yakanyanga na loon lakini tukuli akatoka shisero shenesho yakona kulono atia subi arokubendi bya nebo ya chebuni bakanyola ndani tukulende nonondi mululi wanje mulisi wanje nyango subiri Yesu anende bunyali ni mipango cha Nyasaye nitofuta na mpango cha mundu chara abayenzi no abayibi wabore mundu uyo ambore amatsika naka lakini Yesu ambora senjera nambora sia mayala makani keke yakana kana fana nambora tinjira matsika naka lakini shama nambora tinjira matsika naka yambora senjera koleni utsi kitara uone lisukule nondi nyaka ubore ukha kumoyo tawe no bandu bakalomba ulo konjira Nyasaye tawe tserera kusinjira kumwami tserera kwikasa kumwami tserera kusaya mwami Nyasaye chitere yitsanga Yesu anesengolo Yesu anobunyali shibulashi mukhayanga tawe iyali yena yosi yule mweyo mali kweli ndinyu mali kweli mulito lakini huonenda mundu mulala alangwangwa Yesu Kristo anende tsengulu Yesu Kristo anende tsengulu akulanga makhuba kama ngalimwa akulanga makhuba kuchenya no musubira wene yakhitsa abalishanga yali banulemu ako yali inde yene ako abushuhuda no rule hana uchenda ngitso munyama Nyasaye cyari Yesu akuluza bonde nawo sobera ku Yesu mulisi wanje mama wanje muhana weru muyayi wanje ukachonya tawe luchonyanga nolesa banitsanga Yesu atuhanga alimbe kutoka ukachonya tawe ibika sasa serera wikasa itare yitsanga ruza bonde nawo lobo tisira kolarina lobo walanga mundu wali ni alwala mwenoyo yahona bwangu yabukula shisero sheshe naranga huchen
yama inakutesha shenesho naranga kutenda ya senjira Yesu ambora senjira na senjira na kutesha shenesho naranga kutenda nenya kubore nonundi litulu nonundi nyanga huwetse ngulu chara Yesu Kristo anende tsengulu anende bunyari yali wonolo yosi sobera kumwami Nyasaye sobera ku Yesu ano bunyari Yesu anetse ngulu no musala no mikaya no tena mutira senya hanga yali wonolo moyo koile manyi obalo ono abonde nao lakini Yesu chaenza ngamia kitu akabonde nato yizanga bora nga senjira kuzi lo bora senjira usinjira ndio bushuhuda ukachonya tawe tsera hutso munya kumwami tsera kutenda muri wali umwami tsera kusala manyasaye ala atsera kutengula ala kutso mali mwenoyo ala kwa wisomi ulisomi kwa bantu bande kanyasaye akolanga maisha koko ndakanya kusale kuamini makusubiri yali kulemu bweno bulwale bweno maskini bweno no matisino kuberamu Yesu ala kuluzamo kusubira kusaye uri umuntu w'Imana Nyasaye kwizo minyanga obisebi wakhaibe khwahi kali khobari olyo wakhubora khole bulamu bobo besanga nende khulo nyanga abantu bobo ne khwakhala khuli wakhola makho kuchinya no nyamundu walwala meka sasina na nane naba yationya naba ya bandu bamutarawa bandu bamulekha lakini luitsa bondo yanari Yesu wamano mbora sinjira uzi itukuna nononde nenyanga mbora kutsingulu tsianeso wesi bana nyakananga wesi bana alwalanga abiranga mkhobo matinyu obiranga mtsinira tsendito nyanga mbora tukule nononde kubera mudeze Yesu Kristo yali enayo Yesu akuluzamo tsera okuzera kusubira kwitso machara Yesu olamo kutenya lenda bandu bobo kasa bandu bobo lilo litsomnyi Mario tsingulu mahulira Yesu Kristo khuraba kusabana kusobere Amen.